zaborave na ugovoreni termin. Koliko novca gubite na taj način? Zamislite da se samo 3% klijenata ne pojavi u dogovorenom terminu. I ako vi imate recimo 5 zaposlenika, znači dnevno otprilike 30 dogovorenih termina. I od toga znači u prosjeku jedan dnevno se ne pojavi. A neka vaša usluga košta recimo 40 eura. Ako ćemo pogledati mjesečno, jedan termin 40 eura ste izgubili recimo 25 radnih dana, pa to je otprilike 1000 eura koje ste izgubili od klijenata koji se nisu pojavili. Pa to je plaća za jednog čovjeka za njegovog pola radnog vremena samo od klijenata koji se nisu pojavili. A da ne kažemo da postoje djelatnosti u kojima je stopa klijenata koji se ne pojavljaju veća od 3%. A negdje su i usluge skuplje od 40 eura, tako da je vaš gubitak još veći. Ako je to taj gubitak vremena, zamislite da sljedeći mjesec imate kapacitet primiti 100 klijenata, to znači 100 telefonskih poziva ili 100 poruka na koje netko mora odgovoriti. Teoretski vi možete platiti zaposlenika koji će svakog dana zvati klijente ili slati SMS poruka onima koji sutradan imaju dogovoren termin. Ali to košta vremena. Osim toga, događaju se pogreške, krivo upisan broj i tako dalje i to vam na kraju ispadne još 20 radnih sati više mjesečno. A možete učiniti nešto puno praktičnije. Upotrijebiti aplikaciju koja ima sve komponente koje su vam potrebne. Online zakazivanje termina, automatsko slanje SMS porukom ili e-mailom dan ranije i ako želite, akontaciju, to je prihvat predujma u postotku u kojem želite, 20, 50 ili 100%. Ako se odlučite za sve tri komponente, sebi ste olakšali posao. Klijenti se mogu naručivati u bilo koje doba, dana ili noći, nema odgovaranja na pozive, nema uspoređivanja kalendara. Ako uključite akontaciju, kad klijent zakaže akontaciju 40 eura, može odmah uplatiti 10 eura, tako da se obveže da će se zaista u svom terminu i pojaviti. Ako otkaže, radi više sile, u vama prihvatljivom roku koji vi odredite, akontacija mu se automatski vraća bez vaše intervencije. A klijent dan ranije dobije automatsku poruku SMS-om ili e-mailom koja ga podsjeća na dogovoreni termin. I zato aplikacija Zoja nudi pakete usluga, poklon bonove, fiskalne blagajne, liste čekanja, financijske izvještaje i još puno toga.